Untuk sari jo chokonilesh, untuk hahokesh, makin na chali kuara tokning seru oyang nageskil. O china na chali kuara nagoko, unak ano lilopa. Hermanos, cuando se le cago a Dios, se le jona la enco, shina kuahatina, chiristirati cago a Dios. Se le jonga mocain, la esteramiti cago a Jesucristo, ni garublicuanco, carin sa kuponin. Toatinak chirish di atin Xavi, hermanos, al libro de Macabeos, Nekosla, Shekeretal, Sherabichius, Charu, Kishti, Liralal, Holish. Kakuina kuas patwalere sa stiklahin, Klaesh, Kana, Chekonesh, hermana Ish, con Kesharin, Juan que Kokal, Chekonilesh. Pero cuando que yo creo en kuna kisho canto masaje chanque magasa hilala cuan chiralal ¿sí? Entonces el lito maga shvelo me bella pero licuan chica gachin es que na begat tu begat chic ¿sí? Entonces hermanos Jabil y lo hatina in se llena cuan que iralal abana cuan rabin killer in charune que tigle cocan se lo choch Charune que useble kokal. Harup siya kung kemrene que tikim usmaleble kokal hermanos, según les yuguabe, harup li kung kokarin. Se etil, se gosril, se unil, marahtok na kestihog, inganan now, para que tikle eralal. Magkatike kokal nga. Marah dyan ay kerilep, dyan kayo kamane li kawai kung kemaran. Sherabiki shel is lishma kabea ki kabina khunikin marahung awabe jo chak etok liralali iskan marahing ana apinging ana pamangcha yaban ki chale awabe ki shere makabea panu silal chare tigla akwalal shmanahing ana apinging ana pamang Ing anak kanang marekwan sik angkelak cakli alaan rikin li awabehani anak kanang kusyit sarati ni kawa. Pero abanagis pants usilareli na be naktendo tikli ralal. Abanan hermanos kami nakliis lishma kabea kichal kistikli ralal. Abans kami nakliis kain ing aki usuk se hoskil uting aki usuk se hobok. Ano kishmano? Shpok nishum, kishulum, ut kishere. Kung ating kishere. At kwalal chare. Nakwala naktina akwabi, panu sinal. Chak ere tal chare. Lahe po, marahpele po, shatkwan chakbikit. Ut, oshi, chiam, shatintu resicha. Abi, ish ejak dos astik laki greli ralal. Ko kana kana kwenche na kwalak tina akwabicha. Ut tintiak bichika kwenche na ilom sa to siya. Ut injis kunilis, ikwan sa rujot. Ere dala nimish kwan kilal, arin relios kwan si kunin siya. Kuna kwan naklaata kung siya kibat kwalal. Arush manuli alalbek hermanos, makipabang? Mas nabilis mama? Mas nabilis mama anak kiskos? Mas kiskos? Oh. Ay, Diyos, kawachi na Likuan la kulal, abi, ulitok tikibang, jogat sikiresing, abi, linalebain. Kung sumali, bisang Kristiyan, sa tikwabi, sa nabi kebain. Abanali al ki abi kishpa, kokalak ki hasta kichali is kishmakekwali awabeh. Chelati awabeh, chale. Awud, porque con las nautas tijok maras tijbal ebisa Cristian li awabejan. Cualas column para las cuas cuanquilal awabej. Entonces, jogana que tal hermanos, hermanas, la atina be, sali ochoch, ritualeb la al. In anenau charona kat usuk la at, charona katich la telom, charona katich la ko la wiskaal. Cuanching naklaong salikong kamal hermanas. Kuanak kana China na kuan naras usmali ralal mukuspano hosteli kana makabea lo que anak anu se hobok na usli rishkal
Aksilak Israel tatabing chamating anarubo chikli Israel. Elena ya aksilak Israel. Mariking aksil kitsalag Israel. Elena ya pura alcha mariking pura shaladelo. Entonces, a ver si usa con arte, utlaoy ala kalaw usuk hermanos. Aheliut katsol oli Israel shalom liralal kistik usut kiabin kishiret charona kisturesichak charona kikuan chakrikin utli al kistavrona haan nabe tento tarabel istiklep bikilinabe. Entonces, kokalak tuan sunak lao ing anak kanaw istikbalep di kalal kagahol. Hasta cuánto kuabe kanakwan? Dah shock caklir alal pas tahu cak sepanjang kau nak lingkaus, jo cak cisha, kau nak katin lapet cisha, cak makawais lapinggil cisha dirala. Mas pano kana makabe ah? Tos pano ta, kisdaw stikbal diralal. Siapa nak kuas sekabe stikbalem di kalal kakahol hermanos, huah pa panelo ari sarochot Dios. Hasta naona king kana ke katikli kalal kagahonak na ke numtalis mausilal hermanos. Aruna kagosla. Dito gabe kachi na kuis kosri. Hona kating kamsila ati al. Wala ta sa chi kamsing. Hona kating kamsing sin tits agibaling anagatabi. Pero ani kwangbi. La oli na ber tu gabe. In a na ke katik ti chabil ebli kalal kagahol hermanos. O kalal la atro na be. Akat jalak istikbale la kola la kahol. Usta la Israel ina usak na ilog balik kan balik kolot pero tika na. Kwan chika la kwan mas raro kem Israel jo kem chik ika la kwan. Mas raro kem. Matanak sina kolot yung kolot kasimag natin chain kolot. Mata nakstukai kamali hermanos ko bicho na tukai lianal mache intuk to opiro intuk. No importa matuk hermano, pero tentó tatich chalios. Había una tejo una cara tik aguasa li proverbios. Había chius laat sakal sak Israel laat nabek tu gabe mat kosla kumare ka kosa pero una taklang sa pelikula naktinti. O malaklaat sak Israel sak telo ut naknasela agela traktis elali mama. Ya Dios se lo avísale Proverbios, sale capítulo 23, versículo 13, hermanos. ¿Y cuál es Santil José? ¿Cuál es Santil José? Altar, ¿ya? ¿Cuál es Santil José? ¿Ocho con el esh? ¿Cuál es la cuál? ¿Cuál es la otra Biblia con una caja de silok? Pero celular se negó todo, hermanos. Sí negó. Pero sakali ka Biblia o maan kash Biblia sa Diyos. Abisa ni Proverbio natin ko kain. Makanam stikmali sa alcha. Kuitarap jitsum mukuretas kam singkilcha. Remas kolmanis yuam chiru likam. Abi? Dios yo chityo cree hermanos. Ahorita yo con solo grisein, chiris di ebli con su malem di sa tu go bebe de todo el sol changrus tikwahil stikbal lich inakula ali sa al hermanos. Tento tatich matlug batit stikbal. Honelik tatich cha. Wing anabi cha kwin nakarap jitsum. Mogos kam singil ta jogat. Hans rap ala kwalal jogat. Utla es sa Cristiano, Des akong payak sa katigula alay. Lahat sa Israel, sa Artelok, pinagkatik, lama mahalaw, jukwa, sikaw sa Kosil, mga Kosla, nagsikwalagil wala na. Tsabagwan Israel, shik ni mama, mejor que tin shik. Elelik narak ema Israel. Yang anarak trabahik, yang anarak taklak. Sabi, aksyen na kasik. Mata nakatwang ko na atin ang celular, mejor que shokin, porque baba shik ni kiri. Mas peor shikagi, hermanos. Mas peor shikagi. Marama matos si atin, pero ang sharp chita sama shikilagi chikemay. Ay? Entonces, mejor que tatabing, mejor que tatabang, lahat sa Kristiyan. Mukushikbal dagbil bal, wishat khintit sa ulama, kushikbal dagbil bal, arabal jo.
Nagkatrak. Awut ko siya sa natin ka. Skolbal, chiruli kam. Jokat tabi. Akolbal, chuli mauslal, jola mama. Lapa pa. Kikun na be, kikun to ko be. Diyan na reels ko, siegu, kung kebishalan ako, maray mag-arin sa mo, kunan na ta, pero el estorsi, takilebishal a las 9 de la noche, 10 de la noche, choque si behek se kay kasi ko mishal. Abi? O nakskola, ayos, kaya tsakring ko, wag ka tsaka mama. Tsaka, sabi ay iskalan. Wahi, tsaka. Ay? Ani kyo si kira sing lima usula. La okwi na be ko tu kwa be. Kami? Kulong listyong na tsaka otre li puerta. Mare kera kaya ba? Skwakli, ayos te tsakli o puerta chirulin tyo. Skulong li katyong. Pero siya li saka, kwaye. Skulong ka las 11. Hula ka las 12. Chit kulong. Kabe ka la 11. O naktiyan ko kulong. Tachito ka itirak chit kulong. Burani ko ang pi. Lain, laat. Ulas siyap sinakipula alaan. Yatra sinakakwak na sulumangkil. Yatra sinakakwak na simal. Mukotatrapit na chik, hermanos. O naktiyan ang laat sitatrani na sa ako, George. O naging lahat siya kyalo. Huwag kami iskalan ako, sino ginaganda mama? O nagkatins, chikukuhon. Sabi? Hasta kwa na bek, nag-shop sa shpelem ni iskal, ba iskal nag-shop at nag-optitalok sa ochoch. Panagkikulere, makunin iskal at shop at zoom. Kakpinig hirani na eri, kamanesh li chuk chirish ochoch. Kwan juga beka nak kwan na alinak listom chiro ka something kerep chiso na chap spek ni juga beka ola ka tin sop chipek iruan mapusukan hermanos nakache la inang pamanen pero hasta kung sa iglesia nagahoba akwalal makunta kayong ano ka eskwela rin mas chabiles kasi perja kumpati nerikin Kwan na beking anak na rin mas sa iglesia na rin o chichabak ano ka ba na bek nakarinig yung sik na kanji sa church Ahlok chinuktos ka man sa iglesia ay pero na siya kok may mas sa iso sa iglesia utak unak na ito sa madalal Llévame, oh Cristo, llévame. Chanak na bichan ko tanan. At saka Diyos ko aralan sa iglesia. Siya kabi, siya ka na makabi. Snautik validistelong. Entonces, ko kanak na at hermanos, kwal usnak, stikbalirisaan. Stikbal, mati jagbe ko nalip. Kung sumalirisakain, ay Marcius. Nabe, Marco lakpiris la kwalal, ut marairu libaw silal. Kanin na ulit sa Chichipak with the sports and behem po cash. Kung na beka na kuwan, sabi na sisko, Chibiru George ang isalipe, George, aluk sabi. Kunak na utat yung kwabek, karo jo iskal. Karo naktiya na bek, makut kadyet ako, porque sit nawa papa, onin sa konsak, nag-e-ilob lain ako, mahati. Machabi na beka ko naktiya? Nahray rumao silal. Unak sinimangro at kilala ko naktiya? Snauli belome, may anak ayusin ka na naw karutyo tsaka sinakunaan. Sor naknaw dya tsak tikti. Amen! Diyan sa iglesia, tsak sinatikti Jerusalem. Hermanos, maray luchakila, jere, ati belon kabin jol iskal, mag-etik iglit akilal sa lago church. Sal iskal nak jogas kol bargena akilal. O naksas ko sa init ko ba? Tingkes na ba iskalan? Wan tikun nagasmali na ba? Sinagkakas labing ko, tingelali ka pilain, mejor ka tinshik. Lalik tak irechki balas ko na ba? Sinagkachin ko, unang kamsige mo, kunak chikwo. Ante kunak niya ko, pero elk naktatik ta ko, hermanos.
lahat yung kwabeh, usla telong, lasak telong, yakil Jose. Yakil Jose, renak ustot el o chabil Cristianakat, hermanos. Juan, telong, manakuan ko narata Jose. Hasta Juan, hermanos, arini telong, malasakis kaal, sa kasikinan dyan sa iglesia, nagkochal sa iglesia, hermano, chanchanota kwilisan. Aud, arim pro chabilo, naknakatyakib, sinauso kung amagong sa iglesia, pero so el chiris, saber changiru kilbal. Saber changiru kilbal. Entonces, bukukong amok takbi narak li babang, narakon ilik li babang, spabangil ni Diyos. Ligulalay kulak na ot, Rubet sa kaskwan kila Diyos, kulak stiklakik li babang, likubya, stiklakik li babang. Stik lakik li pabang. Kunelik was pabahong, likulalain. Sa kabaeb, ni nabek ito kwabek, ni nachibek ito kwachibek. Ay? Abaning arakakbi kubiha at eskulhulak. Nengko siya nagkirilay biro sa iglesia na kwa, pero anak ka na umarekakbi sa eskuli kubiha, te shiki kachi te chal konsotak. Porque cuando que van a un iglesia, maringan que van a leer, cuando se jolan con escuela lepto, cuando que esté que bichas iglesia, aunque eran que iglesia van a ir que tigis, que okus iglesia, pues solo que le cubia, solo. Escuela kula, se cubia escasco, se escam. Aruchiam na kung kula. Inasepan, kuichia, kunchia, o shipchia, kaichia. To se kuichia, chitin shik, takil to ha chiskulung kichiki. Toho pichichal. Porque cuando trajo pichix a la iglesia. Entonces, jocan hermanos. Y cubes la cola la cajol, joneleng, tachar a la iglesia. Tak amjak likulay. Ingane naut. Mugureta nakshik te pili hermanos echal chinachimehil. Manjoshe kawayos. Chabacuane que manugra. Naktin sik chaking komar. Porque kutingring atingrin mating shik sa iglesia. Magating shik sa iglesia. Porque si cuando hay una ileho manakulun de que si iglesia me gane que echar iglesia. Entonces sin hermanos, tentó tachar sa iglesia, tentó tagar Dios llamar likula alza rojot di kaba Dios, tentó lipaban hermanos. Sa lika iglesia católica sa eskulalin na kubes di kalal kakahol, kuang ka compadre ka comadre, ay. Ibosip sinalem na kung skospahan chirish ay hermanos, chirish likubiha o chirish charo nakachapli ka compadre ka comadre. Chikonesh kung kay compadre, chikonesh na chimberet ko chimberesh kung kay sharin, kwanta na kung mero central chos, kwanta na kung syntax compadre na bansakan, Entonces ya hermanos, tindiere la es de San Cristian, hola, chinaos na kachapli ka comadre, chinaos na katinatso sa roche ka comadre, ayos utso kumbil atin na kami sa liochoch. Pero abanan, kuanak na po chibe, hermanos. Kuan ganak kuan sik chaks kumar ut na oks, hoal kichichiris kolong. Karok eli kumare sa sik chak, karok eli na chibe. Reteng sa kungkutang sa smakelal sinalep di kulal. Bar pinaking katabing ko sinjere. Marengat pabang at telomain at sinakulalain anak kwes na chikwas kwachin chik siyabare compadre la cual Dios sin alabing malusinante kain tistikbal chares tikbal iral Dios likwachimpe ulinachimpe. Ay? Pero kung sa tanakwang tansiking gumang rehetin siyang kaslok ako ng supplier, tlok ko ng special. Ot kwa nakrikin anak tikip sikbale rip hermanos. Mareka tikinaganaw magwans tumina kumpala kumadre. Ayos mares kural Dios sabe pachokakit sa kwalela kwachin. Mare magas ket sali por ju kwachimbe. Inko magas si taking kumpare ral Dios. Makoda ko inaksing sik taking kumpaling kumar. Anis tak lang gagera. Mas dia si chakrip likas kitsin hermanos. Amen. Mukuhanta ko homrikin hermanos. Mukuhanta sa tia chakre tat kwa kbyare tinate as gasting kiling gachin mo ko sang katare. Sa amchak renat sa kong rikini papalain hermanos.
Praban, takal na kuang ko, sin ako skopas ko man, ok sarengis ko man. Ibes kuanches kabil, to kami nas am sa ating gidis ko man, porque kuang gitrak rikinas ko man. To sanam ko spehin ko paban taan hermanos. Kupabang tama kaya lawa pa manel pi na kabano. Nagkosla sa estudio mas renovación carismática en kuna cuanta chica pero cuanta aquile hasta ne que es que tatjeri es con más con palebri hermanos. Mo ko usta. O kanak lang sik la comadre la compadre pero kuno liga Dios nak nakatati kiba compadre takaloa comanta takaloa compadre chena hermanos. Chabanan ma khunjik ti jagbe is di na chimbehil tu kwa chimbehil mukun ya sail dakki hole kasrits ingwan kemarina lakwal mukun sail da hermanas. O sin jagbe sa khung ko tanto staw chakila la kwal to sika ko stik baleb skos baleb pero pe aku ju kwa chimbehan na chimbehan akilale. Di makbe maus na materu kus baleb rantios. Marach na kalakena, ut marach kalakena karal Dios, atik tiare. Terus kau kana kabano kuen, lahat mari lahat na chimbehat, yung chimbehat kung katarin, mari tok na kalak. Wadat kalak sa na kwal Dios, ako mo sabi. Wadat sik sa kun si kantin, na kwal Dios sabi. Kung na kay tiyo kre lain na kay koy chikok na leb hermanos. Yo sa kwa usta shaktat elk minagi lain kwanta naking ka usnam ano pero lahat usta shaktat elk machawi ko suka kunak dia. Bigane ke tiere na leba. Kwantu kwa ba na tie ayo sa kwa chatin chakhom cha. Usta siya nak chabi raktat kwa lain na kwa lain na china kala kanak pero at paano anak kwa chake nagesh ke partikit ilo partikit eserula te ilom lagis ka. Utana chinakala kay nakatikuabeh. Entonces, hermanos, magutratete linalemaan. Utman changrulin na behil, tikuabehil na chimbehil, tikuachimbehil, chiruebla kwalalagahol. Lahat kong Kristiyano, lahat kong chekel, king chekel ish. Tiyoko, chicheko, pero kakos lahat kanaleb, hermanos. O kanak liratin, kakwan, Joshua, chirish, di kusleb, chirish, di kwan, saroso, di kakwan. Chari parnagat pabang, jabag, ehachol, hermanos. Talake, shbabangki ni kakwali ka Diyo, ni ka Iglesia Katolika. O kanak kwa na kay Diyo, kay la Katolika to ka, ano mausinalem? Para sa kwabian, para sa taong retalilaan, hermanos. Litok na kay kalali, litok na kay Spanyol sa klitibiru sa libe, mahiyak pa ba nileba? Mahiyak Katolikoan. Mahiyak Katoliko. Wilata renovación tok na hulak chak uhobok chak le tok na hulak chak ul chak sikwala chak kilali mahilata renovación mahilat kaot porque tok kwang lingka usala kolong tok kwang lingka usala sala gulul hermanos la pabanel kaante to chalalila chitpek chalalil atinak now atinak hermanos soleb la kokal inumek chik hogwanak chik holahak chik kalito atinak. Chawan na ako nakakasweki, kumaching ka anak kanabi ko sa kawilki. Hasta cuando la cual na be, hermano, naskuls kumar sabi, diyan nakot behin, hermanos. Narin nakwarajak kumar, namayakwarin kumar naklasarip sa ako nakilot. Kawut po kaya diyan naksutanak, chikumarik, chikumpalik. Mag-ula lahat, o kanak lahat, hermanos. Kay kanabaks, malukilibaw silal, makakutsiklibaw silal, chire, bisa Kristiyan. Padri, harusilak, bisa, tailong, rakchiki, charus, suabing kilipamang, charulikuan sa lipamal, hermanos. Laes, likuan kay Sharin, mo renovación carismático católico. Pues la chicos hermanos en Gururi Paban. Chaluna siya, kailang juramento ni Diyos. Naksakakta siya ang kigrubes ko ang kilali Diyos. Lahat siya kalam o siya kakwa, o lahat siya kakalom, ukruk ni Diyos. Utbano silal, mabano siya rikakreru siya mausilali. Hermanos, sa hulikutan, lain, tinggeri, tingelok, ayak, tiratini kakwa. Con su hermanos harán al estor, se esticulich akilal.
Chokeb ni komon. Chevalerim ru kinichit kinipum chokeb ni komon. Utlaing aktukin jak sing alibang. Sutsuli besh manem. Kumpat po kay shishnesh oh. Kabak angel chekeb ke. Kway keb la miembro chokeb chiplatik kichit ahbar yo no hebe chengeb. Chin sutana que hermanos. Kamada chimak atiklep sa iglesia. Kamada chimak uslep sa iglesia. Shin sebat rupato shin kolosa shakep shin oktis sikbaler parkwan keb kasrit sinay. Utmakong sa bintaw. Materak de pap aniep sa bintawaran hermanos. Nazarena contra Nazarena jokep splitting kilerip. Yesus kawa penas ko ni miembro ni ko na rini haan si okwichi po pe. Sa konchol ut sa konchol chiri pale. Aro ko na kik aro joko. Sa upat hermano kichali pastor kishe hermano aro joka tarin. Maka hermano sinespok siya porque cuanque ni miembro rin joke chipletik maaniheb hermanos. Mano silalteng ao. At sikiro te bintang aki kung anak nag-istikwe na kalayimpet Willios ng pa. Aba nasa akong gutang, hermanos, yung okshibaril pastor, hermanos. Tiko ko, kasuda kayo di hermana ing, tiko ko rikine. Siya li hermana, li tsaka kuwang kachitikin. Tras kam sigis pastor, tras raw da singil. Abi ko nakje, utak pabanel sa iglesia. Entonces, sa likonala ang siya siya hermanos. O kanak tin jagwe hermanos laan. Huwag ka tarin sa Iglesia Katolika, mamanuch ka eh. Kanakwata tulak sa libamento, hain hermano, sa kul siya kilal ko magalaat ko na sakal tin jagwe, lahat ko ng pabanel, lahat ko rin como relasyon karismatika Katolika, sa kutla papal hermanos. Kutla papal. Porque naragli Dios naklao sakal kagutli kapapal, hulao pabanel. Kung manabeh, tigwabeh, kung kokarin. Kanamang lipabang, kanamang ribal, likachuam, hermanos, kumoralal, sikakuliyos. O ka ng Kristramiti kakwa, sirabira ating kawadiyos, di sa Kristanebain. Sak tigwabeh, sak nabeh. Kuya sahil tag-irising, kuya sahil tagwang kaib lagwalal. Nakarak tuktukep di kalal jawan kuan anak-anaw na behil kuan anak-anaw ti kwa behil sa siyang kep di kalal kagahol. Akherun katsol charuli ti kwa behil o charuli na behil. Masasa chol cha kunilesh. Sa cholesh chokere hermanos hermanas. Marikwan ako, marakwan ko, marakwan ang narek pero bananan jake ut kung nakal sin jake pero abanan osla chi uslaat nakikatuhulak sa nalebain o siya kay kung kilao siya pa diralas ka Dios di kuan sa sali ka ako Jesu Kristo dikikam chili cruz utang kiskuy pisach na kamag o ganang sa ijolek chokere sa skabali ka ako Jesu Kristo hermanos hermanas o sa likunalain arinik yung hulaklain abakwan si kung konal leokesh ginebi kuk al marakli kay kula alain Sahib sa choli na be sa choli chukwa be Chinis di school als materi kon siya ingkan na charo sa chandaat tak sa choli yang klikat in pues mo ko trabita sa chol karo ta tire turi na be sa choli chukwa be at sa na be at sa chukwa be sa chol ko nakanaw ta masakam sa ko nakaketsal mako nakasing ko ketsal takere di kulal chachala chol chachala chol hermanos te numer chaklisa ti kwa be karin te chakli kulal tek essay chol tek oslang kute po to mate kaluli na be li ti kwa be ko nake po ta tos ko kana paano mak ti sa se o sa ka chol kapano li sai chole kain hermanos alay na tire utanakwang pues lijonal utkulagre konal totijo hermanos o kana kanakwang sa likonalin lakwit chanelem lakwahwen teskam chakli kabit sa likonalin isay chole reli cumpleaños kanep chikin kanekes na harub libich reli cumpleaños teshbicha
Rikili sa olek, sa likunalain, rasoli kakwa. Ewan no sa aplaw, sa likulaal, ras kawali kakwa, kasi Kristo. Kaya no, may tsakik ang mga waskowe. Po, liti kwa be. Kaya no, may tsakik in, sa kawa, likakwa, lika Diyos.